okujurira abatura hariho obuhama burikwereka ku baguzire itaka eri bariho kandi nikihamya ngu itaka eri neryabo. Ye yasooka okugula n'agula ekazi 10 saidi eno nerimu abantu kumpi abo ndowooza 8 families. Bwe tubara 81 families tubara times nga 5. Yes. Be bantu abalimu konka atakubasa kuhereza bwino kwishyira ikintu naguma nakwereka etaka ryange no byakubarya umwami mande normando kwenyine uriho hati aho government etamugire ngo twaza compensatinga akija kahikaro agatake hindra akamuhereza umbaririzi akabona kujya karamburita kakarimanya kamango na rivata akata kumanita kirina na hati ninje wamweta nombuje tenshonda yitakereringa takujima. Abantu barukangarira hitaka eri nibarenga 800 kandi abo enshongezi minisitiri w'ebyamataka Judith Nabakoba ahishura omwanya ogu kandi ashabereye mu Moses Mande kurekeraho obo government eri kureba mu nshongeji. Olida balika abantu kati bogenda kolera oba kuba balageruta. Oyagala bafuke ba refugees bagendewa. Beranga gwe banoera tibunga be bali kuno. No ulire enchanti waliwo abagambi bagende ono bafunira we balaga tugenda bazawa ludda waje tubatwala. Nanyini ttaka twatuuka wano nitulambula ettaka ntukola ki mpaka nga muwadde ssente nga bano tibaliiko. Abantu abaaliko ne bwenjijayo epapula baaliko ne baamala okulaba nga ettaka si lyabwe bagenda. Bano ne batandika bayina empapula bano bazijjujjujju bagenda Omugiga nagambwa kuba yaguzire ekyapa ky'itaka eri ahari $300,000 kuruga mu banka emyaka 10 ehwire kandi takenzira gavumenti omugarurize zitari mu magoba. Gavumenti yaffe nungi mbadde mukompezetinga b'ekibaale mukompezetinga b'erudda bananyina mataka abantu nebasigala mu mirembe ekyo nakyo gwogenda okutulambika engeri gye kinatambulamu. Tubanze tukore audits kukosa intelligence n'abataka no kumanya ebigendo misho twashanga rero takwetegerezebwa cyo kwete eviction ningo kuringa abantu kere takakikiriza. Bitu Minisita Muhira Kirekache ngo yegarikemu abo kuba government teyine gundi mwanya utaha abantu binji nkaba gasha kwa Sandeke William.